Kuthengiswa-ke kwetshwala nekunathwa kwetshwala etindzaweni thite kusemisiwe. Lokhu-ke kwendiwa ukuthi live selibuyele lavalwa labuyela esigabeni sesithathu. Lesimemetelo-ke sishiye labo labathengisa lo tshwala bakhathatekile. Bafisa ukuthi uhulumende ngabe ubanikete esikhashana sekuthi bathengise lesitoko lesikhona. Kulabanye-ke ngiyona ndlela labakha imali ekudiphilisa ngayo. Sitoko lebesele sitoluza kakhulu because nanyalo nje lokungikhuluma tshwala bulanga phakathi kude umuntu lotobuthenga, so nathi angisebenzi mina la khaya sisebenzi, so ngathi sidaweni kanjani ngoba sithembe ukuthi bathenga lo tshwala abantu bese nasi sikhona kuphila. Labo-ke labanatha tshwala bakhala leti mathonsi. Usijabulise thina lesijabulisako ukuthi tshwala buvele bavalwa ebusuku. Besifisa ngazuthi kube basibonishile kuqala ngoba ngiko la sitijabulisa khona la. Indzawo lesijabulisa khona njengoba nje even ngo Happy New Year besita la shaya khona ama cricket kube mnanzi. Asari sidona njalo lokho sebasivalele. Uma thine sifaka tifonyo sigeza tandla sisanitizer mangameli dashesha sivulele. Lokumiswa kwekuthengiswa kwetshwala kungendeka kuphindze kubuketwe emavikini lambalwa letako uma ngabe lehla lizinga lebantfu labatitfola bane COVID-19 nalabo-ke labangena itibhedlela. Ngingusiphephile Kunene wetindzaba te-SABC eMjindini Trust eMpumalanga.